Hotel Friends Palace jika begin sa kani Hattiesburg. Bat ngin mi nang ne ngin le chadu chate cha tawang. Ya pej kelanti ya kiba kelain bat kiba ima haduk katata. Kalau adjustment, tapi, kalau adjustment lalu yang open ni, Bang ho. Ah, kiri binasam. Ila di sini sa. Tawang. Tawang lah, tawang. Ayo ni tem sepawa. Ni arnya ubi ame. Awak demi gini. Demi kali ni. Nauco. Per non siamo in frano. Non la per. Cioè dobbiamo mettere. Banyak pinjam dia. Poi,
Astaga. Ini kelong kakit, ini kekilan kebal thua. Welcome to Tawang. Tempat Tawang kadang cengai panang ni. Wow! Pana lagi buah ni? Semua ya mulai. Orang kita baru ni. Kita mai pasan ni pasan ni. Hai? Kita mai Ada pasan. seprang ni. Ya ni naman na. Naman sekarang ini juga kan. Kucing di sini ada bangsa. Ini asal kuda ni. Sewa ngalau dan kuda. Saatnya ini main ini dia bayar dia. Ustaz lo jawab enggak enggak. Anak kami macam mana lagi bukan nak jannah ya. Kamu dalam man mariu kan man ada mariu kan kerja banyak orang peran ya. Kamu coba sendang ya. Yang ini Benar kah? Ada biar kah? kadang yang mau sini kadang mestinya suruh waktu-waktunya. Mendil In 700 turn left onto NH Cooking. Continue on Harun Road for about 1 kilometer. In 400 meters, Mantang ilapoi ha Tawang. Bat kani kejaka ngin lepej ba ngin yo bansa shimit. Bat nang ne ngin selej la syai pat syadu sabumla sabordar China. Kani kejaka ki msa kalong Vivanta Hotel Tawang. Te gide ki kali ke perlok jongi ki balawan haswa ke jongi. Si ustadnya, si ustad itu. Taruh si bih dah. Taruh apa kau nak? Jangan di sini saya, cepat sini saya. Satel ini. Entah.